اینجا ما امروز فوتبال تماشا می‌کنیم. اینم رشید استادیوم در نام نمی آدمای نه وراتارو ناو برومادن ماشکینی تمرینشون چون بیچ نه کوادرات باز میکنن ایشام اوشام سات واو красота охирон шанс на Узбекистоне ну-ка اینجا در ما امروز فوتبال تماشا می‌کنیم. ассалому алейкум кули форсзабони дар рӯи дунё кули подписчикои таҷикблог як боз бо шумо ҳастем. чун медоне дар шаҳри дубай қарор дорем. имрӯз рӯзи охирони мо дар шаҳри дубай аст. хостем бо футбол хайрхуш кунем. омадем боз ҳамон фарзишгоҳи алрашид, чун аз инҷо мо видео карда будем аз бозии мисли чемпионат шабаб алаҳли шаҳри дубай банияси абудаби қабул мекуна. омадем ҳамиам видео кунем, чун мерем аврупо, аз хафои футболи аврупо мешем. бо мо бошед, дастгира фаромӯш накунед. اینم رشید استادیوم در نام نمی آدمای نه وراتارو ناو برومادن ماشکینی اونا اونجا مسجد های ویدیو گذاشتم و همجا بود. نه خیلی براسلت دادن مو 20 دیرام شده. بلیتش هم تریای 20 دیرام شده. 10 دلار 12 دلار میشوه. اون هم تلویزیونی که میبینه تگ همو دو کرد بدیم او بازیده. این روز اومدیم صاحبای میدان طرف بالشکوی صاحب میدان بازی шабаб алаҳли дубай бо банияси абудаби боз мекуна. местный чемпионатай шабаб алаҳли 8 карата чемпиони аморати муттаҳидаи арабаю 7 карата ҷомии бая гирифтаги аморати муттаҳидаи араба. 2015 лигаи африкаи осиёда финал бозӣ карда буд. хеле тренерош ҳозира леонардо жардим аз португалия. як узбак состав шуда боз мекуна аз узбекистон. оли насиб карда боша нишон метем ша тамриношон чун абич не квадрат боз мекунан ишам ушам на соперник шай билети гирифтагим ҷошон зури бад ғалтидин наби мачқои футболистои ай наздик тамошо мекунем. Воу. ай соперник русига були он шана мешда сад представитель ки хай ҷа аморати муттаҳидаи арабаи 400 километр дига саудия араби мешава. дастае ки ал наср представитель криштиано роналдо бек тинои дехело бозӣ кунага ал наср казара интересно аё нетуна ку дар комментарий бинависе ку мақсад меоя намеоя ал наср дар лига чемпионо метуна қитъи нави ин стадиона омада бозӣ криштиано роналдо тамошо кунед ё ки қатъи истиқлоли душанбе меғалта представители ал наср дар лига чемпионо 2000 сезони навда 2022-2023 метунем свободно криштиано роналдоро бозишани ку шишта тамошо кунед. шабаб алаҳли имсолаш ал-ҳилоли саудия араб хати ҳашакфинали лига чемпионон буромадага моҳи феврал бозӣ мекунанд. якум бозӣ даво меҳмонӣ мешавад, дуюм бозӣ дар стадиони худаш мешавад. обязательно поливад мекунанд ша пешаи бозӣ фолияра. ина бозӣ ҳам сар шидак меҳмонот даи барота атака мекунанд. соҳибои майдон бошанд варотаи устуда рафтем. хай бозе бо диққат тамошо мекунем. меҳмонот дуюм угловойда
ҷойгah ҷимҷита. 4 минути бозӣ ҳозирашда ака дар бораи Баняс ягон маълумот надорам рости гап. Ҳозирашда асобаи майдон соз гузорам. Нам тупати узбекай. Успех накардам, силёнка кардам да задак. Соҳибаи майдон 1-0 шуда. Успех накардам, силёнка кардам да гола. Да меҳмоная шанси зор шуд. Штрафной. Кани як Робин бошанд дар чизо. Ё Олич. Ё Хемс Родригес, ё Гарет Белл. Зад. Воу! Красота! Сколько можно снять такие голищи? Видео хафок не тамошок не повторша. Меҳмона дюймша задан. Бозӣ зури бад рафта у балечкоя. Зури бад зад некидимша. Боз фед накардем ма. На перерифам да поле поливать мекардян. Шаурмаи ахмақ кардаган. Ина бин шаурма меган. $5 маза надора. Ина дюйм тайма сар мешава. Не ворота да Шабаб Ал-Аҳли Дубай атака мекунам. Ворота устида Баняс Абу-Даби. Мерем қисми дуюм. Заду! Конечно, соҳибаи майдон ди як бор дидастиянд бояд атака кунам. На узбак. Ранги Одил Ахмедов по тактике бозиш. Номер 6 навай. А Узбекистон. Анам туфо мегире ку. Ана вай. Ана галтонданш. Ана галтонданш. На сари балечко вайрон шуд. Худман да кадр галтон бонага ки куҷои видео гирифта да ютубуш монде сена марҳамат. Рашид стадиум. Ногуфта намунум дай бозӣ 7700 балечка омадаи буда общем. Боз эълон кардан ки 7700 балечка буда. Нахуй хала фолти гусь судья. На хане фуши не мя. Фол шида. 5 минут сар шид. Олям бодиса Шабаб Ал-Аҳли Дубай да Баняс Абу-Даби 1-2 бодистай. Не брат, му балечки сахти вай будай. Ам сарай дод бутестай. Кани акам голи ки якум тайма дазад. Да состави соперник кани ибзанаку. Нам хане фуши намяй. На. Охирон шанс на Узбекистоне. Ну-ка. Ну-ка. Зури бад зади кама как боло рафтак. Балечку майда бромада рафтистян. Чкале гуфтам 7700 балечки.
боқи дар ҳамони худо бозиам тамом шид. бармегардем дар видеои оянда.